Hello, tuni cookie channel vazo se nambon chawin lem nei vin tuni a hi Iran chung chang in sewetin Iran a hi numai khat anaki tha je a hi ta chu protest na sata in anei vi ti a hi in hi chiwa hi hlani lang ki phin na anei a hi ta in hi chi ki phin na hi phat ma sa jong chu video khat kana sim ta in numai khat hi ta chu gam khana ko na a capital wa hi agachi gon a hi la police o hin check ana bolvin hi chinu hi anaman vin chule ana that no ti chan ge a chu kana sai hi tai ni chi to bang thu sim ho a hi la vai le hi chi dan ho a he thim lo ho chun ni chi video ho chu nan nong vet theu a hi in tu ni a hi Iran history neu cha jong hin se within chule hichiwa nomei ho kiphin na government in aphat sa pi ho hi I to bangham tu a hi mu hi chi Iran gam sunga hi hijab kiti ho hi kivan lowa jong kholai len thei tam kholaya pot thei tam ti ho hi het thim na deven hen sewitin ipi chu tu a hi government in aphat sa pia numei ho kiphin na pen chu government hin IP pen chu angai la pi ham ti hi hin veo hi ten chawa jong hi article ga velo hen Irana nasata ki phinna thani lang an ta chu tu a hi morality police ho hi government la do denga phatsa na anei tai ti a hi ni chawa jong hi ga velo hen thani lang Iran gam sunga nasata ki phinna anei zo win finally ti a hi in amao hin police o hi tu a hi Iran government hin hichiwa hijab check ho hi anala do tawe ti a hin chiwa no mai no hi a hi na tha pi no chu aban le tu a hi report dung zuya chu ama ho report dan dung zuya chu tu a hichiwa ki phinna ana tha no hi masa amini kiti ahin ama anathi ja hi nasata ki phinna ana uma hichi ki phinna mo nga jong hi mi jani lang thi ai tai ti a jong hi a seven ahin la western media lang ho hin asai ki na wa chu hichi wa hi mi jani keu ai po in mi jathum le som nga wal athi ti a jong hi western country lang ho hin claim anabol kit ve ti jong chu mo ahin la hi chiwa hi nasata mi pi ho ki phin na hi hung san deu pha na hi government hen tu a hi neu khat ki nong hin ding ham a hi lawa hi le mi pi ho hi government en itunon zo de wa hi le i mano de ham ti a hi ko na hi ki ho na ananevin chiwa hi neu khat government hi kinong hin ding zo a hi phatsa na ananeve ti a hi chule tu a hi world cup Qatar gam sunga world cup jing a hin mi tampin football pe ho jong chu event jing deu ka ta sanin hichiwa jong hi Iran hon ama hon api live jong hi mi tampin hi ta hi ti sat ho choya athinu men ho aji win chule kiphin na protest na sata nei win gamdang hon jong hichiwa Iran ho boy na hi net pi win hichinu ki tha dan ho jong hi dan di lo ta government in atha hi in hiza chu hi chi chung changa hi ke hon justice ka deve thudi ka deve thutan khat a ding hi Iran no mai hon ka deyu a hi ti a hi world cup la ya jong hi mi pi la hi protest na sata in anei vin hi chiwa jong hi UN en jong thutan na ho anei ti ho jong chu mo in a hi le hi chi UN thutan na chu India I to banga pangam ti ho jong chu in sei hi tin hi chi ma sanga chu het them diu khana niau cha ga re vai ki lo han hi chi wa masa kitinu hi hi chi laila a ko na hi ama hi Iran capital hi hongdinga hong na hi police on lampia hi ana check ofin hi chi ana check na wa hi ama hi hoita hijab ho ti chu muslim ho tua pangal hon ki khu jiu ho pun vom amai keu niau cha do sa wa khen kha cho amai jong a khu a hi
hi chi ho to bang ki van na ho hu na ki van dan adi poi ti a hi garia na kai hla wa he ta chu ana je mo wa police ho hin ama ho custody na puilur wa police station na puiwa vo kita vo wa chom khat jawa chu athitai ti a hi a hin sei je wa mi tampi no mai tampi iran gam sunga hi ki khom wa ta chu ki phin na anei wa hi hi chi iran hi het thiam na deu khat na chu US in jong sanction abol khum hin western country hon jong sanction abol khum wa agama hi thau tampi port a hi hi chi India in jong tampi a ki cho ji a hin la western country hon sanction abol khuma ko na hi ama ho gama hi India in jong thau cho thei be se ta lo a hi ti a hi ni chi to bang sanction abol khum ban wa hi muslim country ho la a jong hi ama ho dan hi a khaw deu pe na jong hi ki sei a hin hi chi Saudi Arabian jong hin hi chi to bang dan hi ajuyo a hi in a hin la Saudi Arabian sanga hi Iran dan hi khaw zo a hi ti chan kya chu mo a hin a hi le Iran thu sim neu cha ga ve ki leo hen Iran hi 1936 la ya hi chi to bang tu a pangal hon pun a ki khu jiu ho hi la do na dinga hi thu pas 1936 a he ana navy ti a hin 1936 a pa na 1979 san ge hi nu mei ho hin hi chi pangal hon pun a ki khu lova western ho to bang a hi le e ho chon dan to bang tai ma hi e hon jong hi ta chu lu ho vel a hi lo le deal ki khu ti ho hi inei lo a hin ama ho jong hin western country culture ho hi alavin hi ta hi akivan ve ti a hin chelaila anu mai ho jong hi ga veleu chun koima alu ki khu ta lo a hin hi chi to banga he ana ki van wa jalian ta no mu a hin la 1979 a hi ki phin na ahung tha kin en Islamic revolution ahung ki pan kin he chi wa ko na hi government in hoita no mai hon hi chi I chon dan ho I culture ho hi na zui ki de wa tai ti a hi a hin gong ki no ven he ta chu ki phin na hi hung to wa 1980 la ya pa na hi government in jong official ta phone do na hin nei wa koi to bang public nga hung pot do ding au ma hi le hi chi van ho chu hoi ta na ki van diu adi se na no mei ho hin hoi ta na van ho na kitchen tup de wai ti a hi thupi na anani ti a hin ama ho gam sunga dan a khau dan chu koi to bangam khan garia I ho gama hi garia iwa le na a jong hi police ho a hi lo la army ho in check a bol ting le nu mei sang a jong hi pasal a ha check zo a hin la ama ho gam sunga hi pasal sang a hi nu mei ki ha check a hin a check mu jong chu a ki van dan ho hi a ki van dan ti hinam a hi lo le hi chi cha pho chu hoita ki khu hinam ti hi hoita vet ji vai ta chu lampia hi check a bol ba hi chi a check ding mo nga jong hi amo en police force atum be a he aneva amo in hoita check wa hi ta chu mi khen khat chu a ki van di lo au mai le jela loi a khen khat chu a thaw hi ta chu a eng bol jiu a hin hi chi to banga chu khau ta dan hi no maya dinga hi ki po a hin la 1983 la a hi chi to bang chu dan hung khau do kina hi chi dan hung khau pha na chu e ho India gam sunga jong ga velo hen 2016 la ya home ho foreign minister no jong hi chwa agachi na chu hi chi Iran lam kai pa to aga ki mo to dinga jong hi chi to banga he anaki van ti a hin hi chi Iran ho hin asai na wa chu foreign country ho Iran gam sunga hung du na hi jong le hi chi to banga chu ki van ding hi chi ama ho citizen jing jong hi khulaya hung pot do de public nga hi hung pot do de wa hi le hoita ki van de wa hi ti a hi thupi na anei ja chu India in jong
ta chu Iran leader pa ki mu pi dinga achina a chong hi chu to banga hi anaki van ti chan ge a chong hi mu a hi ne chu to banga hi dan khau nei a hi vin hi ja a chu tu chunga no mai nu a hung po do hi chu to banga eng seta na bolwa yang bolwa na tha je wa chu mi pi hi tu ai mu khang to a hi ta in koi man religion hi zui bi se talo zui zong le neo khat freedom hi anu mai a hin aposal a hin ki dei so ke a hi tai na hi za cho ma ho gam sunga jong hi hi chi ki phin na hi ana sang mo mo nga government hin a thu zo lo pha na hi chi atum be a police ho a got ho chu hi chi ho chu tu chunga hi government en la do dinga hi phat sa na ana nei ta be ti a hin hi chi ba hi a thing ta chu Iran ho hin Iran no mai ho hin gal zo ta ta hin ai povin hi zong le ama ho dinga hi neu khat hi ta lampia ki check ho a hi lawai le police ama ho check ding mo mo ki thleng do ho hi tu ai government hin la do ding check ta lo dinga hi neu khat freedom hi apetai ti chu neu khat ga he theine dewa Iran chung changa ki boi dan ho le tu a Iran government en no mai ho dinga I chan ge thutan na aneyam ti ho chu neu khat iga he theine dewa in se wai in hi chi Iran si a hi point gam tang tam pin jong western chon dan ho dei lo a hi lo wai le ama ho chon dan dal ha a western country ho chon dan ho a hin ha zui phan wai mi tam pin protest a bol hi in chule chiwa North Korea jong hi US in sanction abol khum sa hin tu le tu a jong hi amo hi hi chi US on western country hon sanction abol khum na wa jong hi kilado nai lo hin ama ho jong hin a leader pon ana seina chu hi chi South Korea sunga hi sap la jong ha chi in chule sap pau jong a thowin a chon da no jong sap to banga a ki chevin a hin la e ho North Korea gam sunga hi I chon dan no le I pau ho I dal ha lo de wa hi ti a jong hi North Korea jong hin a gam sung hi hoi ta chin tup ding hi a go jing na lai ti a hin a leader pan a seina a chu anu a pa ho hinga ana seina chu na cha te ho jong bom gun satellite ti ho hi amin na vo the wa hi a hin la hi cho jong hi bom gun satellite ti ho ai na vo de wa hi le e pawa na le do wa hi cho chu e pawa na koi de wa hi ti chan ge ya jong hi North Korea ho jong hin western country western culture ho hi follow lo dinga hi Kim Jong Un jong hin eta chu mi nu mi pa ho hi nga hi het sa na ho jong a bole ti a hin aban le tu a hi gam danga kona Iran chunga I chan ge ya pressure a hin bol ham I chan ge ya gi na a hin nei ham ti ho neu cha ga be ki lo hen France a hi in Germany a hi in gamza chum ho jong hen tu a hi Iran government chunga hi pressure a hin bol ve ti a hin gi na ane ve ti a hin a hi le I to banga gi na ane vam ti le hi chi to banga Iran gam sunga no mei ho right na pi lo wa hi le nang ho no mei ho hi UN human right no mei ho right na ko na women right na ko na hi la do ding hi tai hi chi Iran ki zau sa lo ding na hi ta ve ti chan ge a chong he na seven hi chi chung sang a hi UN in chong vote ana bol hin chaba chong hi ga ve lo hen gamza chum men he ta chu tweet ana bol va UN chan ge a hi chi chung chang he ana lung a hi in UN in chong hi chiwa hi women status ho I ma cha na se lo wa hi le chiwa UN status a hi no mai hi chi Iran no mai ho hi zau sa ta lo ding hi nang hon mi hi ma na sim lo wa hi le pi bola UN in no mai a mi hi ma ki sim na lai ding ham hi chiwa ko na hi Iran jong la do te ti a hi ki ho na ana nei vai ta cho vote khi na ho jong ana nei wa hin a hin la hi chi vote khi na chung chang a hi Indian din mon neu cha hin vekit le hen India hin
abstain a bol kit tai ti a hin hi chiwa hi India in yes zong te lo no zong te lo hi ta chu India hi abstain a anom kit na hin azi chu India hin injowa ka seima banga chu Iran gam sunga ko na zong hi thau tam pi a cho ji a hi in hi chiwa hi Iran against a bol han lang hele Iran gam sunga hi India adinga chu thau kila hatti ho hi hum thei ta lo ding in phan mo sa jong chu government in ala lo wanga company in izan ham khat Iran gam sunga ko na thau tam pi na cho in hi le chi Indian company ho jong chu US in sanction a bol khum ti a jong chu video kana sim a hi ta in hi ji a hi tu a jong hi India hin hi chi Iran jong hi a phat kum khotonga hi ta chu sanction a hi hum lo ding in phat khat le chi sanction a ko na jong hi hung ki hla do the hi ni chi ting chu le India adinga jong hi I chan ham khana thau la na dinga hung poi mo ding a hi za chu India jong hin abstain an bol kit a hi in hi chiwa hi no ticket hel lang hele I chan ham khana Iran to hin release on hoi jong le US in India chunga pressure a hin bol kit na theilam pi za chu India hi abstain a anom kit hi ti chu neu khat Indian din mona iga he theine dewa in se wa hi in tu le tu a hi Iran gam sunga no mai ho hi gal zo ta hin ai povin gal a bol pe no hi a kim khat to bang hi a chai wa hi ta in hi jong le tu a hi government Iran government hin athing ta no mai ho hi nanom wa na ki van the wa hi tai public an hung po do de wa hi jong le na ki van nom wa na ki van the hijab ho chu na ki van lo de wa hi tai ti a hi po in chi hijab check jing ho police atum be a got ho chu hi cho hi government in anala do in tu a hi chi ho check ta lo ding no mai ho hi koima awa le ho jong hi sipai hon a check ta lo dinga hi a police ho jo chu ala do ve ti chu neu khat iga he theine dewa Iran gam sunga no mai ho ki phin na I to bang government in phatsa na anei ham ti ho I boi lo na dewa tu ni ku ki channel mangcha in sei theinaw hi chan chu hi in tu ni ku ki channel ve zo se na chungovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phat theina bo jeng taw han